razvila jedna velika rasprava oko nacionalnog pitanja, oko položaja Srbije u Jugoslovenskoj federaciji. I tu je Jaša Prodanović zamerao komunistima što su više lojalni u tom pristupu nacionalnom pitanju. Osporavao je nacionalni identitet Makedonaca, smatrajući da Makedonci mogu biti sutra uzrok balkanskih sukoba između Jugoslavije i Bugarske, Srbije i Bugarske. Za razliku od njega, doktor Ruža Pribičević je bila protiv tog da se Kosovo preda Albaniji kao srpska zemlja. Vasa Čuvrilović se suprotstavljao posebnom nacionalnom biću Crnogoraca, mada je makedonsku nacionalnu individualnost prihvatao. On se čak i hvalio kako je 1938. godine prilikom jednog zbora u Makedoniji doživio najveći aplauz u svome životu kada je pozdravio prisutne Makedonce, prisutne učesnike konferencije, pozdravio sa da ste zdravo Makedonci. Ali su vođe komunističke partije, Melentije Popović i drugi, isticali vođama ovih grupa u Narodnom frontu, stalno su podvlačili, ako se ne prihvati formula Avnoja, da nema druge Jugoslavije.